yakni benta jongga kubor la wanras pi daga fatafat online shopping store. Ka Sorkar jela hene ka sini ka pratrik unai tung hapo ka jingelam umentri ka kot ka khia uba hek lembat kinong trei katana ka kot ka khia kila Leit Khang dam ya Kawei ka Iing hap Pynthorbah hadin ba uwei ubrio ubawan na ka jing khawai shongkurim na Assam ulayo positive ka jing Leit Khang dam ya ka ni ka Iing kolong kum kalat banyada ya ka jing por uni ukhyang jingpang shaki baipat. Anybody violating the protocol. Sabar mana kita ngimbik suruh sini sabar kita ngimbik sini sabar. Apa sih nak? We need to seal this gate. Okay, immediately after this, tell them to seal the gate. We not allow people going in. We not allow people coming out also from this gate. Yung lang ni ba ni Kawei ka Iing layo ay way positive case. Jadi balai kan bagasinong. Yang dukam nagasinong. Kalong bagumnu ban ai jingida ki paiba babon sa bara banjan pa pagabi budon kami kalong ko I matai kini ka Iing kan bersil dan terang iwan ni dan kan baga board yung snong board yung ka Sorkar ni ong bani bersil banum sya inu nuruk di ba bandung sini sepo bagum sya inu nuruk banapo ban mi sabar kita kadi ban ai jingida naga banta jong kini ki paiba jong ni snong ba haju ko poru bakin bat ya gatu ka protokol kumnu bandeng mas regularly man gapor uno ban site di tim ang gapor pada kerja gapor uno ban penon kami di sini dasar Isin belum ba kan konti gini ka gini ka tonton bilang ki tingin hap hang dalam kalian kusno